ketin paradise kadon tang laisin hapo Bible. Kadon sisin haga por bo Jisu ong yu dekat haga ni sing ha ong nga ong hame men long lembat nga paradise. Sisin pat haga stiba ar Paul sinong Korin. Stiba ar Paul sinong Korin long ba khat ar kat khot besau. Apostol Paul ong ngayo yo briu kumno la kanti u sha paradise. Pat ngayo snoi ke sur ke ba umdon briu balapan smut ho. Ba umdon briu u balapan ong ai. Sisin haga kitab jing penpau kalau nong ba ar ke khot ke banyo tip dei nam dei nong ba ar khot banyo kitab jing penpau ngana page wa. Kitab jing penpau Hoi, kong kum ni uta uba don gishkor ban sngo ton sngo ye ge bo man si mo ong ha kita gi balang hau tau ba job ngan ai ha uba un bam na uding ge jing em uba don hapdeng joga paradise uble ka Bible Catholic ong ngan ai ha uban bam yo ding ge jing em uba don haga kper uble ken mau ha ni long don kam Bible Catholic ko ong uding ubadon uding gijing em ubadon haga kper ublay Bible jonga Bible prank ong which is in the midst of the paradise of God ubadon haga paradise joblay tang kini lai ligi kitin paradise kidon haga Bible borrow away now ke ege paradise ngitip bo Jisu ong nga ong hami hagini gisngi men long lemban nga paradise. But Apostle Paul ong yau Jisu la kentiu sha paradise. Hagijing ipau jo ong ngam tip la tau la ngadot la tau brudon ha met ne sabar kemet ngam tip tang boy la rong noi u sha ka beneng ke balai kumno la rong noi u sha paradise. So ngitip no jika Apostle Paul ba paradise kadon chajrong sha beneng. But hagani gid khot ru ngis ngo bakat paradise kadon sabeneng. So kaktin paradise kam dei ktin kasi. Kaktin paradise kam dei kaktin jong ukon kasi kara ngem jutip yagata gaktin paradise ashwa baga niam ke Kristan gawan syarilom kasi jantia ngem jutip baga don kum gata paradise gaktin paradise nganong ni ka paradise kawan rengkat bat ka kot niam jongi Kristan kepada ke Bible. Bana do kata kapor la snutho ngi don yegni kerkom snutho baga paradise kadon sebeneng baga dei kebeneng kaktin paradise dei ktin pareng hakiwei kiwero ki akiwei ki nganong syawam ni ki jiu haga Bible jong ki jiu kot niam jong ki jiu kam judon ke ktin paradise ke kot niam jong ki jiu ke dei ke testament berim jongi i Kristan kam don kenektin paradise ki jiu kim ju tip bagadon kum ngata jaka ngan obiang pin mar don kam ki jiu kim ju tip nadu ke por Adam hadu ke por Malaki kim ju tip bagadon kum ngata jaka kabalakot paradise. Henry Lais pa snem AA Hashwau Jisu kejat penruju ke sepret keleng kiri but ars pa lais pa snem Hashwau Jisu
ya ke jat penrula separate keleng ba don ki jiu ki bom nang show ila ga jong ga ktin ba loong kat kum ke legend loong bagi jiu ki besyong besa ha Alexandria ka badon ha po ri Egypt kani ka nongba Alexandria ki jiu ki besyong besa ne kim nang show ila ga jong ga ktin kum ta ki don kam ban pan kelai ya ga ktin ya ga kotniam joki shi ga ktin Greek namar ki kten ki kren ktin Greek menda so ki pan kelai kani ga ye ni ka kotniam joki kum balai spas ne me show jisu but ye kata ka kotniam balapan kela ke Bible Greek ki kot ega ke Septuagint Bible ke bau translate na ke ktin Hebrew ke ktin Greek hagni ke Bible Greek jong ke Testament berim jong ke Bible Greek jong ke kotniam jong jiu nado Genesis hadu Malaki hagni ke Bible ke ktin Paradise kadon kumba arpo san apan riu sene e manong biang lai spas nem shop jisu kadon ke ktin Paradise ha ka Bible Greek kamde ke Bible Jew namar ki Jew kim jutip kadon ngada jaka Paradise lai spas nem e shop jisu kadon kene ke ktin Paradise ha ke Bible jonggi Jew ke translate syaga ktin Greek kini ktin Paradise la translate ka ha ke Septuagint Bible ha ke Bible Greek nungkong nage kitab Genesis kalnong baar ke bapra ke bakren chipang keper Eden ya ke keper Eden ha ke Bible Septuagint ngapule Bible Septuagint ngamdon nage kot ngadon po phone ngadon do apps ke Bible Septuagint haga Genesis kalnong baar kerkot bapra krench pang pereden ke ongeka bagade hadu jika ke per Eden ke ongeka ke paradisos ke per translate ka kum ke paradisos now Paradise kedai kektin pereng, kektin Greek kedai paradisos. Ki pareng, ki sushim, ye ne kektin paradise na ka kektin Greek paradisos. Ki pareng kim ong paradisos ki ong paradise, ki Greek ki ong paradisos. Pada ke Eden, haga Bible Greek, Genesis arpra, lokot ika kedai ke paradisos, kedai ke paradise. Genesis arkandai ke pereden biang kadai paradisos Genesis arjpo kadai ke pereden biang kadai paradisos Genesis arkatsan arkan riu ke pereden kadai ke paradisos kumne boro aga testament berim jong Bible Greek kadon kumba arpon nyosin ke tin paradisos mano biang haga Bible Greek ke tin paradisos ke Bible ke balai spa sem shop Jisu kedon iktin paradisos kumba arpon yosin nei arusan teligit khot so ke ege Septuagint ke Bible Greek kedai ke kotniam jong ki jiu ke bala translate naga ktin Hebrew se ktin Greek kedai kotniam jong ki jiu tanpa mentah kedai haga ktin Greek so haga nei ktin Greek Bible Greek ke berteng ke Septuagint kedon kumba arpo sana penutli ki ktin paradisos but ye kene ktin paradisos ki translate siya pareng paradise sumdon paradise haga kotniam jong ki jiu namar ki jiu kim jutip bagadon kumata jeka paradise haga spasem ke benungkong haga por jong Jisu ki jiu ki lasdang ban don ingin ur kom perkat sepang ke paradise kumba perkat ki Greek ke perkat sepang paradise ki batai sepang ke jaka ke internet kumga park ke Yelong Park kadai ke paradise Tangerang Park kadai ke paradise nono ke jaka ke pengat ke bajing jat hat pisong tu pitiak kai ke keper jong us ema Ahasuerus ke por jong ke Esther ye keper jong Ahasuerus ha ka Septuagint translate ka kumka
Septuagint Bible translate kamu paradisos. Keper jongs im ahasros. Haga por jong erstar kadega paradise. So, haga spasem menekong Jisu ki jiu kila don lepai kini gor kom berkat. Kumbe berkat ki Greek. So, kalau tik kumangi kasi, mencuang ngim don haswa jeng jengi Kristan, haswa bagi jengi Kristan kawan syarilum kasi. Ngim tip bah don leni haswa bagi pareng kiwan de tang ki Europe kan yang Kristan. Haswa bagi kiwan, por bagi yang sa tang pramangi kasi. Ngam tip nado kan no spas tem kan no hajar sem sedin. Ngim tip bagi don gumata jaka bagi teng kedujok. Kena kitin rujok kawan rekat bagi niam Kristan. So ngira eka bat ong bagadon ngumta jeka baik rujok kedong tam. Men shwa bagi jing Kristan kawan shwa bagi pareng kawan jene. Por bagi perthai kadang keren briu tu por bagi merat kadang keren briu. Kejuk kulong kuma hak tu por. Ngimtip bagadon ngumta jeka bakot kedujok. Ngintip ngijut ke bengitip gede gini kajaka jauh kedua boleh ngitip ya kita keniktin dujok dengan bakla kekitin Assyrian kekitin Syrian ngamtip kekitin ayung tu kalau akhirat ngi kesing orang dujok kita kijai beri ke orang dazak. So la ban kala le si ban long bang isu shim kendiat nang tai kendiat nang tai haga por le si shwa bagi parengi wan sini sa tang pramangi ginong India ki bri bekren Hindi ki khot ya gedujok bagi de nurok ngipat ngisdang ekli no khar gumud yu ta nurok ubatai ngim ta ong ngirok ngishim nagataga idea jong karbat ngi pedon kam ketin nurok keksau. So kedon ketin nurok keksau. Let's say haswa bagi yang Kristen kawan. Haswa bagi tu ke British East ya gitu. Ngamtip. Haswa itu pareng kiwan tray kiwan ketak kiwan lek business ini sport India. Haswa kiwan let's say ngi la don lepa ni ketin nurok nambar ngi gidkar gi Hindian gi ong nurok kadai dujok. So let's say kala ban don kata ketin nurok so shwa ke jingi Kristan ro re ketin dujok hi kawan adin kalong tik kumta bag ye gani ketin paradise ki jiu kim judon ketin paradise man shwa kulong kuma dang por adam por melaki shwa jisu kam judon gani ketin paradise re spasem menukong kila don gani ketin paradise na ta daw jisu nama ong hangni singin om melong lembar ngah paradise. So gaya paradise kadai kapurkom power ban batai sepang ke jing kenjai ke yeng pernai bom jukut ngarwai kadai ka karukom power jong ki jiu dan jong ki Greek ke spa se menongkong habaki batai sepang ngano jaka ke internet ngano jaka ke ba ajing ja thai kanu jaka ke ba let's say donu pulang berjengam let's say ke wa ke ba toy na pedang jong itu gilom nang ta pulang berjengam hang to kilang brot ki bam nang ta ke don gel air ba timon ke be her ke ba penja thaj ke men sem nang ta ke don let's say ke sngi ke ba jam ha ke jing shit jong sngi nang ta hang ne ta donul o ubastang nang ta don ki sentiu ki skut ki ba mi hang ne ta ke ba pen ubi ya ke to ke mariang nang ta thiang tu kami em gedur ketua dari paradise. So ke paradise kedai karukum power habagi power Jepang kejing internet jeng ke paradise kadai kejing batai Jepang ke Jepang kejing long jeng ke beneng ke badap de kejing suk ke badap de kejing kemen ke badap de kejing jatai kejing ruai bat kejing ruai ke melody ke penpengat ye kejing mut berkat penpengat ye ke donut tak ada paradise.
Kam dei kumbaya don ba perkat. Try ka don paradise ka don sa dijok mo. Namar ki iu jisu bo yap le udon sa hides no baru ong shwa bu yap ong ani singi ngan ome melang long lebat nga paradise. Te ki i bo udon sa kpo khndo la singi la met namar ong kumbo jona don kpo do khala singi la met kum ta khurung bru don kpo khndo la singi la met. Try ki ong paradise don sa sa khndo mo. No. Tin paradise ka shide ka power habagi batai ka no no jaka ka bi itna. Ka beneng ka dei ka paradise. Ka kper wa hasaros ka dei ka paradise. Ka kper Eden. Ka kper ka bedon ha Eden ka dei ka paradise. Ngila aroban ong mentah kisngi haba uneka ki long ka we badak tu gi sisngi asngi sitayo shibnai ka honeymoon jongki ka long ka paradise. Ka honeymoon jongki tu gi arngu ki shijur dang sudah bitho. Ketu jing im ka dei ka paradise. Kat ketu ke momen am dere tam. Now paradise. Senyara poi beneng. Mana yo am lang sirup. Mana yo ya. Mana imaya paradise. Mana imaya kedujok. Kenurok ke kesau. Sugar kom pawar di paradise. Habo jisu ong urus pak hani kesini. Syasyak ong meni kesini men long lebat paradise. Mde ke paradise sawehi ke beneng sawehi. Ukraine Jepang hagani kesini men yo jathai. Ngano me hagani kesini men rung syakajing jathai. Kebajunom. Men salong lebat nga. Hagata ke jaka jong ke jing sok ke jaka jong ke jing kemen ke jaka jong ke jing jathai ke jaka jong. Mdon tele ban batai ya ke jing itanat jong ke beneng. Ya kata la khot paradise. Mde ke beneng sawehi ke paradise sawehi mde mta. So kendia tak bede bakni. Nan cipatai pergi dekat ai gintir mo jisu ong. Gani sing ong men long leb nga ha paradise. Tim nem don ki judge Bible, don ki manuscripts. Ikitu balik school pitip itu start nang let's say pis ngotho ike bang ong manuscripts talk. Don ki manuscript don ki nganong ni daga bayu ngotho lang don ki Bible. Ki bo betai kum ni tu dekat. Jisu ong tu dekai ong tu kenma yang atra ndami po hima chme. Jisu ong u sisha sisha ong mi hagani kesngi. Men long lembat nga paradise. Kemud Jisu ong mentah kesngi mud mentah. Mentah ong me. Men long lembat nga paradise. Ngan ong biang. Nga ong me mentah kesngi. Neu ong me tadi ong penar. Kateu ong me. Dau emmi wanga ha paradise. To ada kate. Mde mentah kesni melong lembat nga paradise. Don ki manuskrip kem ki wong ta ki bang. Sisha ong me mentah kesni. Men salong lembat nga ha paradise. Hari don pat ki Bible ki wong kum ni. Kum ke Bible jonga mentah, Bible ke siro ki ong kum ta. Sisha ong hame. Hagani kesni men long lembat nga ha paradise. Nong biang naman confused. Sisha ong ame hagane gesngi men long lembat nga paradise. Bible jenga ong kumta ka Bible gesi ong kumta. Hari don ki Bible ong kumni. Sisha ong ame hagane gesngi men sa long lembat nga paradise. Tip nem ka ege bapan peri kini ki ka ege bapan per kum soto kadai ukoma, udak ukoma. Mengi balik school, ngiti bu full stop mut pi sange la I full stop. Pi sange siteng, pi I koma. So, sange siteng, uniu dak sange siteng ukoma don di Bible ki ong sisha ong me koma. Hakene gisngi men long lem nga paradise. Don part ki Bible ong sisha ong me hakene gisngi men sa long lem nga paradise. Ukoma umi. Hagapor Jisu ukren kren koma. Hapor batho. Hagapor bo Lukas tho yegenega gospel je uru uklem bu koma. Dai mangi kinong translate Bible bu koma. Ngi perkat tarai kalong umta so ngi bu koma. Sisha ong me. Koma. Hakane gisngi men long lem nga paradise. Dai kinong translate Bible ba ong. Mdero Lukas.
Lukas ome kumne. Sisa sang ong me ni sing melong le mga paradise. Ba kumno ngitip ba umlong hap umdo na paradise terus ngi. Ngitip kumno umdo na paradise terus ngi. Namara terus ngi ji sulet cha du jok umdo cha paradise. So ngitip ba tu dekat umdon cha paradise terus ngi. Ngano biang. Kumno ngitip ba tu dekat umdon cha paradise terus ngi. Namara yo ini Bible hak terus ngi ji sulet hiar cha du jok. Le hiar cha Hades. So kumno ngitip bagane ka kane ka kom tho ka bong kumni kalau ke bedai kane kom tho kumni bedai ke bedai kane ka bangan ong mata si sha nga ong me hene sngi men salong le ban nga paradise kata ka dai bedai kateu ong me dau em mi nga paradise ne ong me se dau em nga paradise yo pernah kateu ong me tor kateu em mi nga paradise tore kateu ong me dau em mi nga paradise ano biang tore kateu ong tor kam ne ong me kateu em nga paradise tor kam te ong me ni ne ong me kate dau em mi nga paradise mana mi pat ase dan ni menda mana mi pat mi tang wa dau em mi paradise kateu ong me ite jemut Pinong biang kumno kamon no mi ongam te. Kamon daun no yo bi tu sngi her chu jok. Lada piyo I bo her tu sngi nak ta daw kami ke theology ke bathamai ke bong. Oh peleng ke paradise ke don cepo hendo. Oh peleng ke paradise ke don cepo Hades. Pitarai ke don cepo Hades no ngam tarai. Pitarai ke don cepo du jok no ngam tarai. Pitarai ke don cepo abis no. Ka Hades kam de ke jeka ke pengat. Ke Hades kam de jeka hakaba ki phalang ba jerngam ki badang mi don ki sentiu ki skut ki bapo ki wan ra sing ubi ka Hades kam de ki chaka jong ka wa doi ka batoi clear hakaba ka air batimon ka bi ka be ka pengat de ki jing em ki jing urkat ka Hades kam de ta Hades ka de ki jaka jong ka jing dom tlu ka jaka jong ka ri jong ka jing klet ka jaka ka ba shurkai ka jaka jong ka jing yap ta de Hades Lada pi ong ke paradise ko Hades to ong pi han bia ka te ka Hades no to ko pengat ha ko bajai ni ke ba clear no ke Hades ke de jaka usir kai ke jaka jong jing yap ke abis ke de jaka usir kai ke jaka jong jing yap jisu ho yap ulet sha Hades ulet sha abis uyap Haji Shamle, mudar ko muda jaka, bis mudar ko muda ga jaka Hades. Kadai ko kom phawar jang igri. Lada pi ong kadon muda ga jaka, mod uji su baklan, kamu pi ong ki kajinge jang igri long badai. Da pilap ng Bible, lada Mario talk ga Greek ta jisu da baklai Bible no. Kajinge jang igri. Cak ku jaj ne blai ge Greek, ki mane blai ge Greek, cak pi jaj blai zu su da blai jang ki. Wada tar terus udah belai jengki, Hades ro belai jengki, mayangai pagkakamay Greek sa kloy po. So tang namar baka doon po Bible kitin Greek kamod baka doon siya karo dayo kang power. Jang to jay panroy. So ka paradise ni ka Hades kam day paradise. Kay paradise kadai kay babatay pang kaji itana pa ka beneng kadai ka paradise. Kekper eden kadai paradise. Kekper jong SM Hasaros kadai paradise. Kitab Ezekiel no wala arbo prat kat lai kong kabatay pangus Tyros. But Ezekiel power pangus Tyros ong kumni. Meladon hakper eden. Tip kumno ke Bible Greek Septuagint ko ong kita kat khot ko kumni. Meladon ha eden haga paradise ublay. Tade ke Bible Greek Septuagint. Meladon Eden ke paradise Joblay. So ke paradise ke dek ke jaka ke bebetai. Ya ke ke pas ngotenat ke pengat. Ke dek kom power. Ke syudai ke kom power. Simple.